Yes, ikatwongera tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utu mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utu mu masaha ya nimugoroba, birasa guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 22 z'ukwa kane, 2025, ariko Bwana Karemba Aimable umeze neza? Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Bwana Moses, kandi igitondo cyiza ku bakunzi bacu bo kuri Dunia Nikote TV. Turaza kubazanira agashya rwose ndakeka mu ntangiriro za kuriya kwezi. Hano kuri Dunia Nikote TV rwose uraza kujya ubona udushya. Wowe gusa utari wakora subscribe, icyo ugomba nta kindi ni ukuyikora kugira ngo aya makuru ajya kugeraho atari yaba umuranzi. Ariko kandi comment ni ingenzi. Ahandi bigenda neza naho bigenda nabi rwose tubimenye cyane tubimenye. Yes, turabashimira rero abadukurikiye gatanu kuri kagenzi kako, gusa no ku bahanga bw'ibyuma abadufashije kugira ngo amashusho atugereho nabo turabashimiye, by'umwihariko tubikuye ku mutima. Turamushimiye niwe uri ku buhanga bw'ibyuma, turagushimiye. Turaza gutangira dusuhuza abantu ndetse bari mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko Bwana Karemba Aimable iyo tugeze ku mugabane burayi kuko ariho duhera mpita bakurikira. Yes, reka mbanze nsuze abakunzi bacu baherereye mu gihugu cy'Ubwongereza, abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihugu cy'Ubudage, Australia, hari umuntu uri hariya za Belgique. Ejo bundi yaranyandikiye arambwira ati Bwana Karemba, niba bamwita ngo ni Shanto ninde, yaranyandikiye kuri WhatsApp ambwira yuko nimero yayikuye muri groupe, nimero yanjye. Ndagushuje rwose muri Belgique, mumererwe neza kandi mukomeze mugire impagarike n'ubugingo mu mutima wanyu. Niko kandi nanone tuvuye ku mugabane w'Uburayi, buriya Uburayi ni bunini cyane, bugari, bavuga ngo burangize. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika turabashuje, muri leta zitandukanye zo muri Amerika rwose, cyane cyane twibanda mu bice byahariye muri New York, tujya hariya za Miami ndetse n'ahandi hatandukanye. Turabashuhuje muri Aziya, hariya za Katari, mu bihugu nka Omani, Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde. Rwose nibakomeze bagire impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Ndetse kandi Bwana Moses, nkurekera abantu ba hano ku mugabane wa Afurika. Yes, ku mugabane wa Afurika rero iyo tuhageze rwose bishinga imizi, kuko dutangira dusuhuza abantu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Burundi. Tubahaye ikaze by'umwihariko hano kuri Dunia Nikote TV, baba bari muri Korine Mulangala, baba bari muri Korine ya Munanira, baba bari muri Korine Kinazi, Korine Mujejuru, abibereye muri Korine ya Tongo, ariko kandi bakaba Cibitoke kw'Igitega, baba bari Bujumbura, baba bari Kirundo, baba bari Ruyigi na za Gasurwa na za Kibira, abari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze. Kigali mu Rwanda mumeze mute? Kude chapeau kabisa. Turasuhuza cyane abantu badukurikira bari Kenya, Tanzania, by'umwihariko tubahaye ikaze. Malawi, South Africa, Zambia, Zimbabwe, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Bwana Karemba Aimable, ndakeka twahita twinjira n'ingingo z'ingenzi, umwanya ni wawe. Bwana Moses, ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho aka kanya. Igihugu cy'u Burundi cyamaze kujya aharindimuka, igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera ku nzira y'irimbukiro. Uwitwa Evariste Ndayishimiye aragitanze, arakigurishije. Uti Evariste Ndayishimiye igihugu cy'u Burundi aragitanze, arakigurishije ate? Wa mungani icyo kintu nahoze mbona ukibaza. Mbona mu kanya hari umurundi waganire nawe, narebye muri telefoni yawe, mbona arimo arakwandikira ko ati igihugu cy'u Burundi barakigurishije, nawe umuha proof. Ibyo bintu ndagira ngo tuze no kubyinjiramo neza. Aha Bwana Moses, kukugurisha igihugu cy'u Burundi ni ku ngingo cyane y'amabuye y'agaciro iri kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye ku kigero kingana na 61% ngo amafaranga avuye mu mabuye y'agaciro y'igihugu cy'u Burundi yose yigira mu ikofi ya Evariste Ndayishimiye. Inkuru iteye agahinda Bwana Moses. Icyarega ni nacyo cyateje impagarara mu banyapolitiki bagiye batandukanye. Ni nacyo gikomeje kugenda agiteza ibibazo. Ikomereza nta kibazo. Niko kandi nanone Bwana Moses, turi bugaruke ku ruhande rw'icyitwa abasirikare ba FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi, bahakanye bavuze yuko batazongera kujya mu gihugu cya Kongo guhangana n'umutwe wa M23, nyuma yuko M23 ku munsi w'ejo itegeye ambushi abasirikare ba FDNB mu kiyaga cya Tanganyika. Bivuga yuko M23 ishobora kuba yarakozemo icyitwa indake, ariko nanone izi mvumo bivuga yuko M23 ishobora kuba yaracukuye
mu kiyaga hariya cya Tanganyika, biravugwa yuko atari M23 ahubwo ari Red Tabara. Byose turabyinjiramo tubisesengura tumenye ese nihe mpamvu ikomeje gutuma bakeka yuko ari M23, nihe mpamvu ikomeje gutuma bamwe bavuga bati ni Red Tabara bwana Moses. Yes, birumvikana turaza kuba dukomoza ariko kandi kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ngira ngo bwana Kalimba Aimable ngiye muri zimwe mu ngingo z'ingenzi dufite hano. Hari umuturage bita Gaspari amaze kunyandikiye ku isaha 11 zuzuye ambwira yuko abasirikare barenga 3,000 bamaze kudiporoyingwa mu bice bya za Kirundo, nibwo ni batayo 3 z'abasirikare. Turaza kumenya ese bihatsikira bimeze bite. Ambwira yuko muri iri joro ryakeye humvikanye amasasu menshi muri Kibira muri ya cyamba. Ubwo turaza kumenya ese aya makuru yaba ari ugusubiranamo kongeye kubaho ese n'imyitozo yari ikomeje. Angira ngo ndakeka ari ibyo tugiye kuba tugarukaho by'umwihariko bwana Kalimba Aimable tukabyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Ariko mbere na mbere turaza kuzamukana n'inkuru ivuga iti ese bwana Kalimba Aimable uyu mugabo ukomeje kwishyira mu mufuka mu gihugu cy'u Burundi, turavuga General Neva amaze kuba asakiranya abanyapolitiki bagiye bakomakomeye bo muri CNDD FFFDD kugeza amagingo bari guhiga. Ibi bintu biraza gutuma igihugu cy'u Burundi kitajya hasi. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bwana Moses n'ubundi cyamye kiri hasi, ariko noneho uwitwa Evariste Ndayishimiye niyo mpamvu nawe mvuga nti agishyize aharindimuka, agishyize mu nzira y'irimbukiro. Impamvu ikomeye cyane bwana Moses, uyu Evariste Ndayishimiye ni umuntu wagiye ku butegetsi asa naho anyotewe cyangwa se afite inzara, navuga yuko iri mu maraso no mu magufa. Bwana Moses, ibi biza gutuma Evariste Ndayishimiye akimara gufata ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nta kindi kintu yahise yihutira cyane. Ibikorwa cyane cyane byari byareguriwe ba rwiyemezamirimo ibyinshi yarajijishije, avuga yuko agiye kubyegurira leta, abyishyiraho. Inganda nyinshi zari zaritiriwe amakampani menshi yari akomeye yari afite abayagenzura cyane ariko yegamiye kuri leta, wenda leta ifitemo imigabane nka 40%, 30%. Bwana Moses, uwitwa Evariste Ndayishimiye ahita atanga itegeko yuko ibyo bintu byose leta ifitemo nibuza imigabane bingana na 40% cyangwa 50% byose bigomba kwimurirwa ku ruhande rwa leta, kugira ngo n'ubundi leta igire gutya ngo ihurize hamwe imbaraga mu biva mu baturage ndetse ihurize hamwe imbaraga mu biva n'ubundi mu bindi bikorwa bitandukanye bibyarira inyungu igihugu, kugira ngo n'ubundi ngo igihugu giteze imbere. Nibyo byatumye Evariste Ndayishimiye rero abasha kubona icyuho n'ubundi cyo kwiba abaturage be, abasha kubona icyuho cyo kwiba igihugu cye. Aka kanya yamaze no kuvumburwa bikomeye cyane rwose, biri kuvuga yuko abaturage ndetse n'abategetsi batavuga rumwe nawe n'abavuga rumwe nawe bamaze kumuvumbura, bavuga bati rwose uno mugabo yamye atubeshya tubwira yuko ari gutegura ibitendo by'abantu bari gutegura kumutera cyane, akomeza kuri Red Tabara, ubundi akagaruka ku gihugu cy'u Rwanda akibeshyira yuko kiri gutegura intambara ku ruhande rwe. Ariko bwana Moses, ndakubwiza ukuri yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye igihugu agishyize mu kaga. Nicyo kibazo warumbajije. Barabanje guca ku ruhande ahandi rero nta kibazo. Ahandi rero ndimo ndabona cyane by'umwihariko ku kijyanye n'ibi bintu byose by'uwitwa Neva. Hari umuturage hano wikoje mu ibaba rya winarandika, yambwiye ati bwana Moses we na Kalimba ati ndabakurikira cyane, ati nanone kuba igihugu cy'u Burundi kiri aharindimuka. Ndabona yanditse neza ariko biragaragara. Ndabona yanditse ati kuba igihugu cy'u Burundi kiri aharindimuka nuko kugeza amagingo ya buri bifi binini biri muri CNDD FDD bishaka kwikoreramo. Uku gushaka kwikoreramo rero ngo kuraza gutuma CNDD FDD ni ishyaka riri ku butegetsi bwana Moses na Kalimba murabizi neza risenyuka. Nirimara gusenyuka rero hari ibiri bujya hanze. Uwitwa General Neva rero perezida w'igihugu cyacu ari kubona hashobora kuza kwaho gusenyuka kw'ishyaka rya CNDD FDD, imitungo myinshi ndetse n'amwe mafaranga aturuka hirya no hino ku isi akayigwizaho, kugira ngo mu gihe baba bamuteye umugongo aho bari mu ishyaka rimwe, aya mafaranga amufashe kuyobora igihugu mu mwaka w'2027 indi manda izakurikira. Ngira ngo bwana Kalimba Aimable birumvikana yuko rwose n'iki kintu ari cyo ni SMS ndende
yagize gutya rwose aca mu gikari arayitwandikira. Mm. Bwana Karemba Aimable twikomereze. Kugeza amagingo ya abasirikare bagera ibihumbi 3,000 barimo baragenda badeployima mu bice bigiye bitandukanye bya Kirundo. Ese ibi byo turaza kubyita iki Bwana Karemba? Kudeployinga abasirikare mu gutya ishyamba rya Kibira. mu ishyamba rya Kibira n'ahaza Kirundo. Ariko Kirundo naho amashyamba arahari. Oya, Ariko ntabwo bakunze biriya bice, ntabwo bakunze kudeployinga ntabwo abasirikare bakunze cyane. kudeployingamo cyane. Abasirikare bari muri mu Kirundo Mm. nibo abandi bari gutekereza yuko ngo igihugu cy'u Rwanda nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda abeshya yuko ngo kiri gutegura gufatanya na Red Tabara ngo yari amakuru afite, ariko ibyo akaba bikora muri propaganda na mobilisation ku ruhande mu baturage kugira ngo yunguke abasirikare benshi cyane, dore yuko abenshi bari kugwa za Kongo, abandi bagwa muri amashyamba za Kibira. Aha rero ndagira ngo kuri ibyo 3,000 byoherejwe mu bice bitandukanye byaba biri mu Kirundo, mu Kibira, naho hari abandi bagera ku 3,000 bagezeyo. Ni deployment neza n'ubundi z'abasirikare bari kudeployinga mu bice byinshi bitandukanye byaba ari aho mu Kirundo za Cibitoki, ariko no mu Kibira naho hakomeje kujyanwa y'abarenga 3,000 bagiye. Biravuga yuko n'imbunda ziri mu bwoko bw'ama-BM z'imisaza zamaze kugerayo. Imbunda materializi, ubwoko bwose bw'imbunda bushoboka igihugu cy'u Burundi bafite, dore ko bivuga yuko ari nyinshi bakodesheje muri Afurika y'Epfo kugira ngo barebe yuko nibuza bahangara icyitwa Red Tabara. Bikanavuga yuko akenshi niyo bakubite muri iriya shyamba ryo mu Kibira ndetse n'ahandi hatandukanye yuko intwaro birangira Red Tabara izigaruriye. Bwana Moses rero, igihari imbaraga igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri kohereza mu bice bitandukanye, by'umwihariko ndibanda mu Kibira, dore yuko ariho hakunze kugwa abasirikare benshi cyane. Inkuba nta munsi zidakubita, nta munota nta segonda zidakubita ishyamba ryo mu Kibira. Kandi iyo zikubise ntabwo zikubita zibabarira, zikubita igisirikare cy'u Burundi kandi zigahitana abasirikare benshi, kuko nk'ubu mu makuru yimbitse mu basirikare bo mu gihugu cy'u Burundi biravuga yuko nibuza nta munsi n'umwe ujya ubaho ishyamba ryo mu Kibira ritaguyemo nk'abasirikare 200 cyangwa se 150. Ibi ngibi bikomeje kugenda binavugwa yuko rwose bikomeje gutera ubwoba bukomeye icyitwa abasirikare b'u Burundi. Akaba nayo mpamvu benshi iyo bagize amahirwe yo kuba bahawe nk'ibibari bakajya hanze, bahita bagira gutya rwose bagashaka inzira z'ubusamo baca, maze ubundi bagaturuka igihugu cyabo. Bamwe bakisanga bari za Kongo, abandi bahungiye mu bindi bihugu bya kure cyane byegeranye n'igihugu cy'u Burundi. Yes, Bwana Karemba Aimable uvuze ibintu byumvikana neza, by'umwihariko ahubwo mbere yo kugira ngo yenda tube twasoma, hano hari umuvandimwe nanone wigeze kuma amakuru mu bijyanye n'ibintu birimo birakorerwa Cibitoke ndetse n'ahaza Kibira. Mbere yuko tuyisoma, ndagira ngo mbanze mbarize ikibazo umuturage hano wambaje mu gihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi twumva amakuru arimo avugwa by'umwihariko ku kigendanye n'abasirikare bafatirwa ku kibuga cy'indege. Ese abasirikare bafatirwa ku kibuga cy'indege mwatumenyera nimba ari M23 cyangwa se ari Red Tabara? Ngira ngo iki kibazo sinzi nimba uri bukibonere igisubizo. Nahoze mbona ejo ariko umunsi w'ejo ariyo wabikurikiranaga, ariko njyewe mu makuru nari mfite ntabwo rwose abo basirikare ntabwo bari igihugu cy'u Burundi cyari cyatangaza ati ni bantu ki. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ho cyangwa se no ku ruhande rw'abanyepolitiki ba kino gihugu baba bagomba no kubihisha, ariko umwihariko ukomeye cyane nuko bivuga yuko Red Tabara ariyo yagaragaye hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, iri kugerageza n'ubundi kuba yabuza umutekano bano basirikare n'ubundi b'u Burundi kugira ngo irebe yuko yashakira inzira abandi basirikare bari mu byerekezo bya hafi ibirometero bitagera kuri 50 uvuye muri byerekezo bya Uvira cyangwa se hariya za Tanganyika ugana mu byerekezo byo mu mujyi wa Bujumbura. Kuko Bujumbura urabona yuko ari umujyi witegeye neza Sud Kivu. Akaba nayo mpamvu icyitwa Evariste Ndayishimiye avuga ati byanga bikunda igihe Red Tabara yasuganyije imbaraga zikomeye cyane, bizaba ikibazo gikomeye cyane kuba twabasubiza inyuma, kandi ikibazo ni cyiza, ninjye kizagiraho ingaruka n'abanyepolitiki bagenzi banjye. Bwana Moses, biremezwa ndetse biranavugwa yuko ari abasirikare ba Red Tabara bashobora kuba bafashwe, nubwo igisirikare cy'u Burundi n'abanyepolitiki ba kino gihugu batarabisobanura neza. Ndabona hano mu gihugu cy'u Rwanda guhera ku itariki ya 21 ubwo ni ku munsi w'ejo, perezida wa Zimbabwe wa Togo, ndabona rwose yarageze mu gihugu cy'u Rwanda, bamwita Fauri Esuzimana.
bamwita Fawuli Esuzimana. Yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Osuzimana yageze mu gihugu cy'u Rwanda rwose, ni mu ruzinduko rero yagiriye mu Rwanda guhera ku wa mbere, byari ku munsi w'ejo tariki ya 21 Mata 2025, aho biteganyijwe ko azaganira ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibiganiro rero biri mu murongo w'inshingano aherutse guhabwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU nk'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Togo mu itangazo bashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere. Kumva aho bita sosi. Birumvikana yuko iki nacyo ari ikintu cyiza. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Tuve kuri ino ngingo, by'umwihariko nsomeye bwa butumwa bwa muvandimwe. Ni umuvandimwe ukomeje kumbwira ati ndabona ari bya bintu n'ubundi bisanzwe, amasasu menshi ari kutubuza kuryama mu bice bigiye bitandukanye by'i Burundi. Bwana Karemba Aimable, wowe ujya ugera Kirundo ujya wumva usinzira wowe kubera umutekano muke uhabarizwa? Urumva ni bya bindi bari kugenda bagarukaho, ase ubundi urasinzira hariya mu Kirundo. Bwana Moses, ngiye kuba yongeye simba ngiye kuryama ijoro n'amanywa mba nigire mu kazi. Iyo ngiyo ngenda sinzira mu gihe cya ngombwa, ariko nanone nasinzira mu buryo bwa tekinike. Ndabona ibintu bitoroshye. Byangwa hari amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba rwose dukomeza tugenda tubanyuriramo, ariko ku buhanga bw'ibyuma banatubwiraho iminota igeze rwose. Nyamuneka, kuko ibintu birakomeye. Wa mpungane wa muvandimwe ati ibintu birakomeye. Bwana Karemba Aimable, ku kibazo cya nyuma tunasoza, ese ku kibuga cy'indege wa Mungani cya Bujumbura nk'uko bari kwibaza, kugeza magingo nta kindi cyari cyaturika? Ku kijyanye n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, nyuma y'uko n'ubundi abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda batinya kujya mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, nyuma y'ibibazo bikomeje kugenda bibabaho, ubu ngubu igihari ni uko igihugu cy'u Burundi cyafashe umwanzuro wo kugabanya umubare w'abasirikare boherezwa mu gihugu cya Kongo, noneho bakarinda umutekano w'igihugu cyabo, by'umwihariko mu bice bitandukanye, dore yuko bamaze gukeka yuko n'ubundi umwanzi wabo yamaze kubinjirira. Yes, Bwana Karemba Aimable ndetse n'abakunzi bakurikira Duniani Kote TV, reka tugushimire dusoreza ahangaha. Yego, urakoze cyane Bwana Moses.